Prominent social organizations under the leadership of Khasi Students' Union today decided to strengthen the agitation for implementation of inner line permit in Meghalaya. The social organizations belonging to Khasi Students' Union, HNYF and FKJJP said that they would continue pressurizing the centre till ILP is implemented in Meghalaya to safeguard the tribal identity. The social organizations also observed a peaceful procession from Jayao to Motpran Point to highlight their demands. The members of these organizations carried banners and placards to register their protests. Burning of effigies marked their peaceful protest. Kicukuran berbor kumli kumtai dengan juang berbor kisamla kalong ngenyai long kinong kingajar om dah kusulai dah kenongrim dah kasur bat khamtam dah kasnam namta kari bak jat berdua berkawai angai skam toyai long kibaya syak ngisutu kecing ILP berkumnu Indonesia kemat ritang kawai kecing kerpat pasauret kalong ai bakani kamat bakani isu kandai ke isu jong kajat berdua nyempuak bantang kandai ke movement cho kisang balang ai kandai ke movement cho kichuhat cho kachat pedro kawai kasur na kisnong kitau na district paper pan orang yakimat kicura cho kari kachat pedro kandai kita terpeng cho piwai puai kumit khat kachat pedro kawai phobnai alayat kena jingpang klam hakaba kandai pakasar tangpo jela jungi ha perthai bro kawai hari makwa ban kran hangni kalong uni virus pami nang report China udai Obama pat ulak ban kut aku nak kasngi andai udan sawai pat virus pami inti nampak Delhi kata ka CAA padai lo kata ka nangrem idawa yuk dawai punya kon persya yau tahu virus lu penyang Jepang baka sarkar India ka persyampan dia semua pat penjat ya kari baka chat pendai ujungi kata ka sarkar India kari pentrikam mador ya ka ILP nak kawai ka cingalang syakwai pat ka cingalang lalang ngacukuran berbor lala kasokan dia kanang pensem pentrikam ya ka ILP yang pok kejela jungi ngaso benong kali ke kamram ontang yut khat jong sang balang re ke kamram jong wai poi khat jong chai penriu panang ni sekuman ngiri pentrikam ya ka jong ka ILP pan kendang ik meneri nak pentaba pher jong ka chat penriu ro ko wai kata ka song lani ba ka ILP ka kata ya kata ka fundamental right jong nong sung jong India lada ka sarkar India ka sengau kumta balai ILP pemai yang kami nipu balai umla manai yang kami Meghalaya nyuma no ipi lagi jalan no is baro kabar uspatam kadai kami Meghalaya kabadan uranium uba kejingbun ulong second hapori India utar dari Meghalaya kejinglang musim penting kebahatam banyawan Shanghai yakai ye officer India ru Qatar ko dai Meghalaya lada kita benta kiba pinkhonyo ya sarkar India banai ILP hendrai nganong sengap cuai kita benta ai cuai ngi ILP ngin sepek yang kita giwe benta bohong badai bandan kata ka district task force kaban pentrikam no ban khenra no ban sim register no ya ginongwei kibaladan lupa menta ke jela jungi hendrai ya kata ru sim lapat pura dengan yang jong sarkar menta kajing tegho jong ajai benriu kajing tegho jong i kisang balang kalong bat ke sarkar India ru bat ke sarkar Meghalaya ru ha ka baidai yang ni ka benta menong mentek lakam yang jingwan ki menderi sang ni kali jungi we condemn God,